Bafowethu sigcine sichithiwe isicelo sikaNandipha Magudumane oboshiwe-ke laphana-ke ngamacala abucayi-ke sokuyofihla uma wakhe. Kwaphuma imibiko ey'nsukwini ey'dlulile laphana kuthiwa-ke uma wakhe-ke akasekho-ke emhlabeni-ke. Ube-ke lo esefaka isicelo-ke owaziwa kakhulu-ke njengoba eyisinqandamathe-ke sikaThabo Best ukuthi-ke laphana-ke ucela ukuyofihla uma wakhe. Inkantolo yomthetho yasichitha leso sicelo. Bafowethu ngicela ukunibingelela la kwisiqiniseko esemitha baqala ukusijoyina leli khasi ngicela benze ubulungiswa-ke bacindezele button ka-subscribe-ke baphinde balike lama video-ke esinenzela wona. Bafowethu-ke lezi ndaba-ke zenza abantu abaningi-ke laphana-ke bekuncome okwenziwe inkantolo, kanti futhi-ke bakhona-ke abangasincomi-ke isenzo senkantolo sokuthi-ke isiboshwa-ke esifana noNandipha-ke laphana-ke sihanje noma-ke sivunyelwe ukuthi sigade umthetho siyofihla uma waso-ke laphana-ke inkantolo-ke noma-ke umthetho osiphethe wala eSouth Africa-ke ukunqabile lokho, njengoba-ke siyazi ukuthi-ke bona-ke banoThabo Best-ke kuthiwa-ke amacala-ke ababhekene nawo anzima kakhulu, abasibo abantu-ke ongavele ubadedele-ke isinoma kanjani noma-ke bededelwe beyobona ilanga. Into kuthiwa le ayivumelekile kalula kanjalo. Bafowethu ilezo awukhomente ngalolu daba.